Iyang okay panipon malen wow na raksokon Pohnpei wow nukisanan kan ko likan ko nanalang ko nang kanyay ko wow choror ong sapul machain kop na koryaon kop na speaker and legislature song kopong lapalapakan nan panyan chiyak momot sa government o chon Pohnpei sak pechawan luka kubran karas ong nan sapul machain Rahnwet. Wai sarli Nicholas makan pacuan kalale ko kuprakan autapan sapal macay rongan Rahnwet. Hoya cara lapan sapal macay rongkan kayo. Leadership meeting Koreaw Chupana ta meeting an panyan riskam and coronavirus and Pohnpei kasulu men kapasakap na pitkapin salet and coronavirus ho kapayo sa palmachaymen kapasakap mepit hiran masanlangan Pohnpei. Rong sang kolonya wen Pohnpei niyara en April niya isakayo riyo katriya isak leadership and executive o legislative pechawan chupana nan pechapanan yelamalam nan governors conference room. Honorable Speaker Lampert o Honorable Members and Legislature Kaisak pechawan pechang kop na koryaon kop na kapnet kan nan yalamalangwat sa palman Pohnpei COVID aisak tuwaw task force pechawan niya report ang Speaker o saong ko senetakan nan Legislature Kaisak mektoke somaw takapinsalet COVID aisak tuwaw. Walyabakan sang Pohnpei State Legislature Kaisak pechawan chuwang kap na Rick P. Oliver o kapnet kan o Pohnpei COVID isak tuwaw task force nan Governors Conference Room me pechapay lapalat. Chuba na mo chuyaw po absent kap na o task force and pechawan kapasa yang totok kan me COVID isak tuwaw task force pechawan erlale leleto Rahnwet. Rame uya lamalang ye mepitata Third Amendment to Kasan Sapal Kasulu ang Constitutional Emergency Horter te kalok karwaro nampa riyaisak lain sarayaw. Kopna pachawan kapasa makasan sapal Kasulu watch uyaw po na pali irair karwaro kasampalakan o meso kasigbakan. Irapukach me rasang aksatan te walakan o kapal chaykan nanan sawas karwaro. Ay isang mapaltan sumawach pan sansal te sampapon pan malaylayti sang kapalan kapinsalet te suma COVID isak tuwaw Pohnpei State Government o COVID isak tuwaw Task Force pan kolokol kasanti te uya panapali kapinsalet te sumawach. Uchut sang Pohnpei State Legislature Kaisak uya kakailapan Pohnpei isak nanirairan kapalan kapinsalet te suma COVID isak tuwawach. Koryawan sapal machay Rahnwet meran pitata meeting and banyan riskam ni April isak walu riyakat isak. Rong bilban sangat kolonya wen Pohnpei. Meeting and banyan riskam pachawan ngawir ni April isak walu riyakat isak kulak walak mo rin sawas. Mon meeting wa Japan pachawan taula chairman and riskam pachawan walyanti Committee and riskam o pachawan kasamoy Israel palikoy me pachawan pachanger meeting and palyan riskam me ye Israel walyapanewe palyan task force na newe municipal to Wakan and Pohnpei o yang ako walyapan Pohnpei consumer organization weki Israel pachawan pachang meeting much o pachawan taula o kasaleta pukokan and palyan riskam. Panyan riskam pachawan uyachwal kapeng kalangan ang ray walyaban task force and Wakan ye wen matalanim weno wen nach o wen sakos
puede aral yang choweta michingan riskom o pachawan luka palubukat koros ang nan michingan palian riskom puede kechailan kengkak wewe kepana sangan yapan tatok en kaposokan makchailan kakan Uya, puen yang apali kapalan kapinsalet te soma coronavirus te COVID-19 me Rahnwet sampai kacin te pajawan sosopai. Kasuluan samal macai rongan Rahnwet pan pit ran men kapasakap te update ang kapinsalet te soma coronavirus te COVID-19 Palian rong nan sapal macai retion Pohnpei pacuan aletiar rong sang nan men katosa me pitata kapinsalet te somawang coronavirus te COVID-19 meunya kapal laut Rahnwet. Nintuan tami sansan nan men katosa kan me. Pacotar ni preslisa kan barrio ketriaisak. Me kasaletar wan coco naramas me pacuan yang eraliti kapal en kapinsalet te somawat nan sampa pacoyer ni aramas silirar lop isinen tuwakit papuki tuwak paman. Nan pungan wan aramas wach haramas lop tuwanan silubukir yaman me pacuan kapinsalet talar temelar o iray laramas me pacuan maular iray laramas tuwalop wanan pakit tuwabuke lima kusiman. When United States railakan me pacuan yang eraliti kapalan kapinsalet te somawat raila ramas rar silop panen walubuke walyakan paman. Iraila ramas wannan silubuke yakunaman me pacuan kapinsalet alar temelar o iraila ramas lop neni sukut epuki ek paman me pacuan mauna. Wena wa iraila ramas wanapuki ek silman me pacuan yang eralet kapalan kapinsalet te somawat o robot pilkasaleta me iraila ramas ek wanaman me pacuan kapinsalet ala temelar o me paput wak silman me pacuan mauna. Wen kuam iraila ramas me pacuan yang eraleti kapalan kapinsalet te somawat iraila ramas sapuki pokriyaman o meliman me pacuan kapinsalet ala temela o iraila ramas sapuryak walman me pacuan maula. Robot piltaulaw kasaleta menan Wen Marianas Island te Wen Saipan iraila ramas ek paman me pacuan yang eraleti kapalan somawat o nan pungan aramas pukat rail meriaman me pacuan kapinsalet ala temela o me ekaman me pacuan maula o nan Wen China irailakan me pacuan yang eraleti kapalan somawat iraila ramas walnay silikit tuwap kutok o me pacuan kapinsalet ala temelar iraila ramas paket wanop kusliakan isman o me pacuan maula iraila ramas isinan walukit babku limak liman. When pil pacuan sansalangway pakon me Rahnwet saiking chakapalan kapinsalet te somawat pacuan Wen Pohnpei o pil yang ako way chaikan nan Wen nepesamwat. O kaim saklan sapal macai rongan Rahnwet yay ran masalangan Pohnpei Rahnwet niyapa April silisak riyakat riyaisak. Ulal pani minipich tayo point riyaw kulak limaw minit limaisak tuwaw tawli limaisak ungalangan pani minipich riyaw point zero kulaki minit riyaisak muraisawas ulal pani minipich riyaw point limaw kulak wano minit riyaisak tayo ni sauchuk o ngalangal pani minipich riyaw point zero kulak isak minit limaisak tuwaw nipong. Niyapang o ni sauchukan niyapang hang panusang pali nasani nata isak limaw len natriya isak loklukan paina pani minipich walu lala isak
o pamia marmarakan kacau leni sauce enniaka. Wan lam lamuran ayo mimini tikere walisak limau o wan lam lamuran may sangan Rahnwet mimini tikere walisak. Wan kacau memoratin nan raira na warya isak tayo mimini insislu points lisak tayo o wan kacau memorati nan sampongwat mimini insis ria isak points lisak isu. Main ko yung match auta pang sapal machay Rongen Rahnwet kalanganan kupuran karas o kasalilya.